ke gudama upasat tabi ko amuna sa luhuna. Bisiala halal yung muna. Mga dopi. Ulaon sari matuami damangon. Kung hata mau lihatin mau pasal nami ko ang ragay ng solipada. Tuhat tama mapala sondaon natin kata pinasaku na tuhami. Saunari jahon nami maju tubong di dalam nang jumolo tingon. Pinasama tuana tua baju siahan. Song di naku masih ibarat. Ditigyon, bujahaw ma, song jujur ni damang nang jumolo mo tingon. Damang nang jumolo mo tingon magbuar ma, Nicodemus berubah. Tunggu tanggal 12 bulan Olong tahun 1900 berusia. Marhasohotan Madamangon tahun 1924. Mangalak por nirajai por silaban sian huta lupa silaban. Jala barumun Madamangon 24 tahun di ujung ni ngoluna. Damang nau jumolo on turuni opung nami baru silaban sian huta lupa silaban. Damangon 7 turuni opung nami siap kangan opung robin mangalak baru nirajai baru silausong. Si nomor 2 opung barita mangalak baru nirajai baru simatubang. Nomor 3 Opudedi mangalak baru dirajai baru mute. Si payopat manang siap bulan bawah nata bado pon mangalak baru dirajai baru silaban. Ibu Toni Damangon siap kangen merhamulian matu anak yang baru nami marga sinan peda. Sinawur 2 marhamulian matu anak ni amang baru nami tumarga si Malulang. Siap bulan Ibu Toni Damangon marhamulian ma tu anak ni amang baru nami tumarga Manado. Jalan di Damangon di basa-basahon debata do tu Damangon orang anak baru anak siap kangen au sendiri mah mangalak baru dirajai Raja Sinaga. Di basa-basa debatado di Hami sada anak sada baru. Jala pangkuaran di Damangon Opu Jaya Purba jala sian au. Jala pahuk pangkuaran di Damangon mangalak baru dirajai Raja Siahan. Jala duka di basa-basa debata tidak sila sada baru jala ima nagawi inina. Jala ibu Toni bahuk kupang warang naon marhamulian ma tuhan Prancis jala tinggal di Prancis. Anak si berdua mangalak baru dirajai baru silaban. Jala di masa-masa di batado di nasida opak yang nakon tolu bawa sadabun. Anak si nomor 3 mangalak baru dirajai Raja Ismadulang. Di masa-masa di batado di nasida sada anak sada baru. Anak si nomor 4 mangalak baru dirajai baru Samosir. Tolu anak bawa sada baru. Jala baru siap kanganna marhamulian tu anak ni amang baru nami di marga pengaribuan. Jala nunga marpahukku siap baru jala oma ninina si nomor 2. Anak si nomor 5 tang dobe adong sirokap ni Tortina. Anak si nomor 6 tang dobe tang adong sirokap ni Tortina. Baru siap kangan marhamulian matu anak ni amang baru nami tumarga lebih 70. Jalan di masa-masa di batado di nasina saya anak bawa iba pangguaran Nay Alfredo.
Boru si nomor 2 marhamulian ma Tuhannya memboru nami marga Semamora. Jangan dibasa-basa di batado di nasida 2 anak bawa. Tolu anak bawa. 5 pangwarana umat nisi Joshua. Boru si nomor 3 marhamulian tu anaknya memboru nami marga Nabi Tukulu. Jangan dibasa-basa di batado di nasida sana anak namarkuar si Geva. Bungu masumir pinok parmi damang naung jumoloon orang anak tolu boru bahok pusian anak 12 bahok pusian boru 4 ini na 2. Bungu masumir pinok parmi damangon tolu 24 harak parumain dohon tukela. Bobos tu pangilon namin titanyang muna raja nami tarlungobi di hamu raja di ula-ula di ula nami dohon tulang nami asa tanya kong kamu ma ang ginamyon dala hatop kapot sirok kapitotina 5 si nomor 5 dohot si nomor 6 so 5 na gulit ang pasahat kami riwayat singkat ni damang naujumoloon oras ma dihita sa luhunga maulihan sa umadua tayo ko tutulungo na kayo na pinatoran ko na suhuntong ko takasbe ihututukan kaya buhay rohonon mula si mga dibata pa rin kapasa amat taon buhay marungot buhay buhay tao buhay 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 sumunod na siya tuwa natin alani kitang lumur na alay along kotik na ihera na hurang para hurang na along bope kuparan niya mata na sa rumad buho di na sumarkasohotan dia manungay ahamang na at iso sinaro-haro alay siyan hami pada datan mangilo ko mo sudo hami totong tua muna tarululima tu anak kon ni amata na sa rumad buho asa agiat niya tutulonon dipulian niya mata na sa rumad buho ipatungo di matama rokan topi rokan gabi rokan oras rokan sa rumad buho songolino ang muli paranggulono manang nawahapi totong mo di bagasan haurangan o pilihamu sa makapaparan na Serero hamu akan namang lutang yang upakaarin nengro. Asa tutungod yung lilibatatan yung karena hubang mo. Alani di hamuna akapoparan na. Songon hatan parpe sa lamini. Pasama nila mo sa huwa, asa iba na patureho. Ay urok ka matutuhan. O naman mga pala holson muna, hindi na sumatakaw tanong. Sa kanyang mahang tulong. Alani han pututusin pada dadan. Tunggu kumusan matang yang asa anggap dulu. Ingat papuparan niya matang sa mga to, niya kaparsikolan, iparisituhan man. Asa buwi, dapat tuwi na sinitan rohana. Iyakan ng kanido, hindi ba patama kapag kanidoan niya. Di na so na kutak kanido, asa totong, di patungkol di patama, tupar kanidoan na tuakan niyo. Pangiruan muna na kin. Tataruan mo na matong tinganan pa rin yan para sa tukinani. Tunggura, mangiruan kita di bata, asa anggit, di ay di bata, amat tanah sa mga bila bunga, asa totong, Pasiro di ba na diinganan na pinala di bata ima subo aso nangani. Gala madala do benon na totong akadulog ta. Asa totong sa Panginoon kita totong tuhod dito hatta. Asa dapat siya na mapunay sa ibaw tukon. Asa dapat sila ni morutulog sila ni matubat. Kaya nang marumutungod na tutulog sila mahita maralas niya. Asa usap sa ulima sa muna yung nagwadwa. Asa tiyuma ay isubo. Bedam ay dimodra. Tutulano, sa luhut na mahamus ka itong umulog kaya kakasama mo, sito pinakpan. Man, so kung lagi, so kung hata nagdulo siya para kaya nasmora diba yung muna, nasmora ito dia. So nga. Mula rumpi sebuah itu sebagas dibuatkan masalah. Bunganya dibuat may asa dikit jam nanti. Di paling gambarnya, halo. Kebot lawan taro, paling gamay paling gay. Jadi nanula mo na sino na binahamuna, turas na zolma, ang ma dibulian nga matto di hamuna, tu sadara marhamuna sa kudaw nay, to kamar dua sa kudaw pola, ang sakit tutik kinaning raw, lamat na baba pasu ni debata. Jadi alami di batu bahuriat ka semua dalam matang yang tudot kay manang dan tinikalan semua. Malutung sa unit yun, las marohan di badan
lasmanang rohani ton dimuna kanyang dihurian kama dihamuna saluna asal dia dipujian amat tahun tutup kamu di ramoti Tuhan. Nasa joruma ikomate ikomago sibuki. Nasa joruma ikomate ikomago sibuki. Kami baki jalai kodo balake. Kami kodo balake jalai kodo balake. Asa sobot pakiti doa sangapon nai. Bagasan kuwarni di mata ama dohot kuwarni anak na Tuhan Yesus Kristus dohot kuwarni to di parbadia amin nunga humasinung paraluan na dinggani nunga hupaujung parlujumuki ramot umain hapor siyauri diri nama dijulukku tupal hati gorang silehonon ni Tuhan paruhung na diguri diari sugot ituaw alay dadahulan tuaw tusanhuk na lutahe at kana makahulungi hapatarunay amin matangyan mahita ali Tuhan di mata ama namin na di banwa gijang na sumarula na sumarujung doho ay nasukolo sudah do ang kataong mo alay ng oro jalalam sudah dubuhal namin itanoon jalahatok do hami laosal pusian hasyanganon suguninang dungan namyon ng jinon tuwari na surasuday nung asal pusudi nguruna itanoon jalanung nga ditinggalhon salhut arta na olo burukit say paingok mahaporsyon nami tuho asa mahiras iro hami maninggalhon inganan pardangulanon aku niya pulimasa luhuk na keluarga na tinadikon na asa tutong manungon di banwang di bagasan Jesus Kristus Tuhan nami amin kita sa luhuk na jalasian bulus niroha laho pamurhantosa alani disumbuli ma tu sihirimon na mangulu na tersurat di Psalmin 110 ayat 15 argado diroha di Jahuba hamamadi niyaka na niyasiyanay imasahakan sada pagkapusyo ni rohata dihapusyota di bagasan Tuhan na Jesus mangulu ng matiyaw di Jesus Tuhan ilo nagabisituho ni hapusyawon di namartuhani hita tuiba asa to hadiryota na porsiya tagan manguni behi tadi tanoon arka di dibata jalamolo taburus pehamatian arka di dibata asa kohado hita mga napati isyan haporsiyaw o martupanin ganiyong ni parpesaw metu hita di ugbasong di parsirangan ala ni hamatian asa mulo taawhon di pakokopon di Tuhan na Jesus si Padua humokop hita jolma
pola mati ibadah asa dua hita asa mangulu hita saluhukna dihara jauh na pinaradina dihatotongan asa molosongonilo hape panit dan yon ni haporsyota na magkaguluhan tuhat ta Jesus si Paluay songonima argani hita tagan mangulupe ng mati pe sa argani tuhat ta Jesus na mati humokopita indang tarasang habe argata hopartu panubusyon ni Tuhani pola mati humokopita sudi asara jumat tamasok ni hape molo baunusok tahamatia arga di rohani Jehovah hamamate niyaka nanya siang ay Nalaho maaw tunasonak di kita. Surga tutu saya ngasonak mga. Saya dohot maho, saya tusul ko malaw. Lahor wardohot lahobohot kolat niyon rodi saliling nidiling na amin. Haluku marhite Yesus anak nai. Ali padu karo Papa ni dia bang, papa ni. Dan dusa-dusa, bisa-dusa, betul-betul dengan tepuk sendal. Sana di sana. Ala jil mikir di sini.
Berlima kali. Kali, apa ibui? Oke. Oke. Langit. Langit. Oke, kita sama Tokong. Pemudu. Orang mengurung, orang mertuai, nama dia sian ulauli. Nani ulamu di Hazul Maun, jalan namangi utho tu surgo. Nani ulamu di hajul maun jalan namangi tutusun. Nikodemus purba siatano do permulaan ni dagingmu mulak may gabitano alay Tuhan debata na manopaho doho Tuhan Yesus Kristus na paluahok ko siya dosa doho to di parbadian na majoho to hanguluan na surasuda ima na mga ramoti orbuk ni bakempay maro ari parpudi martua dua ka na mati di bagasan Tuhani olat niyon tutu di doktor di masoho manasida siyan parukilon nasida ay namangihu tu nasida do akan na niulan nasida amin martangiang mahita ali Tuhan debata amanamin na di banua gijang hodo debata na punahami ro di sudengulu nami say lehon mahiras ni roha di hami asa marlas ni roha hami pay mahon Tuhan Yesus Kristus Tuhan nami sa hatutangammu mato di doho daging nami asa unang lilu hami di ujung niajal nami bi sa leho to di mi manogunugu hami asa diramoti hami molohubulus sami rura ni linggoman ni hamatiani asi maruham say pamasuk mahami sugut tuhaso nangan nasunding gani. Amin. Selamat jalan Bapak, sampai jumpa di surga. Ya, amin. Sabar Bapak lagi anjing di patah. Sabar kita serap boleh kecuali Abe. Nah, Hehedo musi pamatakon sian tanomano. Hehedo musi pamatakon sian tanomano. Wang mangulu bahenom ni Tuhanku. Haleluya, haleluya. Suang mangolu bahenom ni Tuhanku. Haleluya, haleluya. Rap mahita mangido di tangiang hatopatay. Alia manami dari benua gijang, saya binar badiang akuarmu, saya rumah harajamu, saya saut malam model hamdi benua tusosuna di benua gijang, lehmat habis dari rumah ulas siapa hari, sisa manusia nami semua panesa nami, idusa di Tuhan namar dosa kami, ulah kami tugil tu pengunjungan, lalu pahami siapa ngago,
ay hulang punaharajaw, do tagukun, gloria sana po sa liling-liling na. Amin. Asin ni rohani Tuhata Yesus Kristus, dohot tolong di rohani di bata ama, dohot parsoran nito di parbadia ma, na mangaramoti hamu saluhut na. Amin. Yalu akan natinako pardon na donga tubunani raja Maluku Bumi Raja Baradagan Soksoni do akayale Nuksukuman lori Ibu malo hula nami Silawan segala tulat tonto Silawan segala tulat tona Na soksoni do hula nami Panguli amanat parsia Silaga Soksoni simanuna do Pak Soksoni doa Dosa Soksoni jauh Kamu tsunami Ase jalohani haroni karena tsunami cuma tubuh Raja Maluku maju baru tu Baradagan Soksoni ada nama Ibu mandok kula nami silaga segala kula toku silaga segala kula tona Masih rumah musik ulona nami pasia pagolia Lima sinaga Silaban Simanula Samosu Sunima mula margor hula sakita satu Sunima panggilan serbarasu Termarati Rekau mamak tahun
Jadi tarimot aka huti dari nonya kainata ima di perwutir untuk akai namar mutu. Las marwa di badan, las marwa di berdunga. Marludu mari hamo dia marludu nang hamorau. Asal urunan masuk di rumah tujuan. Firma bokti beri bau pesawat. Firma berdun nasa sudon. Lucu-lucu mari hamo kedalan di bawah. Matu itu. Oke masa kaima tu bakal beliau. Di awang guru nami tinggal pasal kenal. Kalau sedikit di hamu saluhut abul hasil itu. Di hamu Raja Purba. Di hut-hut ini akai nata naboi terpasata di Tokyo. Akam baru lasma dan rohamu las rohan terdilang. Asal orang nama sama tani dua-dua. Asal firma poki bol-bol pasalo. Firma to dimuna lusu-lusu nama ke pasalo. Matu itu tulang bahasa. Bila soalnya nama kalau si bos orang tulang. Sok-sok di mana udah nabi sebelumnya. Tuh saya di mana lu sudah. Tukain taringot tujuh tuni yang kain atas sosoknya kena tulang asmaran juga dan ulas orang tujuh. Sosok ini matu tuh dia kalau matu nabi. Ina guna-guna sosok kututur yang kain atas kepada ditikir lima orang sepuluh. Soalnya dong mulai untuk kerja nabi. Firman tutup dinamis bulan Nero pas-pasun itu angkai merujuk utama. Nah soalnya mana dia karena keturunan nabi kalau karena keturunan nabi. Dua kamu yang mana marludu mah tutupan kalian marludu akan apa nih marludu nak rasa dia ambil perbuatan lupa itu dapat tidak ada tanpa taruh di mana pada itu satu kena. Nah sesuatu kata di sini itu baru itu nama satu mabuk tidur dulu pasal. Itu kata di nama saya dulu itu dulu mana kamu semuanya. Udah nami namang ada di kami di lokasi tikon ima di pesta sarumah tua di tulang nami rohami baru mula saluhna lau pasahaton pisang sitong-sitong di tua muna udah nami akka udah mau tuk sonope percong-cong nami baru muna lau malupok kamu na udah nami lasma rohamu lasma nang rohani to dimuna mata boton rohani mata botok kamu atong kerja nami raja di udah isong pisang sitong-sitong iuwak kami anggia ma tujuh anong masa kami pisang sitong-sitong diyon tua muna akka hula-hula nami anggia ma tutu tonggi pakilalam muna hula-hula nami suang-suang ni manang hami baru tong matu dipaktilalan nami tanya kok kamu memahami kerja nami raja di udah asang dia tujuh anon
Luri utama laos pasaton nami pisang sitonggi-tonggi tu hamuna kerajaan di ulah nami. So ni siap kami boru muna mau date. Maju tu kerelani roh makka boru nami. Ang boru nami buat pisang sitonggi-tonggi tu kami. Ulah-ulah musa luhukna. Jadi selani karena nong boru karena boru nami. Masailas boru nami majalu pisang sitonggi-tonggi. Lasong ni matam yang naik matutuan. Ngaroh mau buat pisang tonggi-tonggi ang dia matutu tonggi na parnya hapon nami hula-hula mu lasongoni nang dia maka waru nami saluna jadi songoni matutu sawa ko nomor 1 menjaga dan dulobean oras mami hula-hula mu naman jalo pisang tonggi na pinasama kang boru na boru tuipas nama yang mu namang alian siwo di majo sunat ka pamurota di nama buan pisang tonggi-tonggi asa anggiat tong tujulano tonggi di hamuha tubulo tonggi dia kaboruta tonggi mana tong birada na dia dulu dari pagiruan nami tu hamu boru nami pardulu majo kaito akaboru sudah kok kamu pisangin tubuh na hajuhudon barulah samu manon mabagihon birada na dia dulu do hula-hula sa toru tu bidang molo damboi sarabe sa pongkolbi pe pok inang isusok bagirus asa mokmok songni majong suara siap pada dalan tu bangunan ini dia tidak orang sendiri. Soal lima, ada stokin dua, kau macam mana? Asal masih geser tu mobil pelak Sabtu lalu itu nak ini. Mereka Sabtu lalu, kalau ada di tahu par mobil sama geser tu. Mereka Sabtu lalu. Doang boru. Tanggal tu tunang boruna, na borun na modi. Quậy